interesu. To je naša naknadna pamet je poznata. Da kažem, dok profesor pominje ova imena, ja se ledim od užasa. Pazite, kakva je to elita, jedna galerija, dakle, ljudi koji su identitet jednog naroda i njegove kulture, a danas, ja sam ubeđen da takvih ljudi danas ima, ubeđen sam, ali šta to vredi kad su ovde, kada su ovde, što bi rekao Dis, u svojoj slavnoj pesmi, kada su sutereni izašli na spratove i kada vi danas imate uslužne, obskurne intelektualce koji se prelivaju iz jedne emisije u drugu na televiziji, u jednoj emisiji ili drugoj koja putuje negde potpuno anonimne ličnosti, ljudi koji nemaju ni koncepte svoga ličnog života, kamoli svenarodnoga. I to je, dakle, to objašnjenje gde se danas ovaj narod nalazi i ova država. Možda smo upravo zbog toga tada bili pobednički narod, a da danas krećemo iz poraza u poraz. To je ono što zastrašuje. Ko danas, dakle, ko će danas da progovori u ime ovoga naroda, da izađe na poprište svetske scene? Da se još ovo zna, to se događa sve u Londonu što prosto nabraja. A tamo negde, preko okeana, kolos, postoji Mihajlo Pupin, koji je prijatelj sa Woodrow Wilsonom, njegovom suprugom, koji je po uticaju među 5 prvih ljudi Amerike. Kad je došao u Pariz, to profesor kao istoričar zna, oni su neke karte tu bili po stolu, on je došao kao bard, lično, znači, svetskog formata koji je mogao da rukom pokaže kuda će ići granica Banata, da pokaže svoj pasoš, da kaže, pa čekajte ljudi, pa ja sam rođen u Banata, evo mog pasoš, ja sam Srbin. I da cijela jedna pokrajina, zahvaljujući jednom čoveku, dakle, to je srpski narod i to je Srbija tada imala. Naš problem je upravo danas. Ja sam ubeđen da danas ima ljudi u ovom narodu, nažalost, ja ne znam koji je način da oni postanu ti koji će ovaj narod predstaviti negde u svetu. Ima tu još jedan faktor. Dakle, tada ta srpska država toga doba je ipak bila suverena. Bez obzira toliko bila mala, ugrožena na kreditima savezničkim, ona je bila suverena. Sad se postavlja pitanje suverenosti naše današnje vlasti. I to je, dakle, ta država šalje te ljude. Ona ih šalje, on im daje zadatke. Pogledajte da li naša država radi tako. Ona, naravno, segmenti naše države to radi. Mora se odati poštovanje ljudima koji rade taj posao. Ali se postavlja pitanje čiji interes je zastupala tadašnja Srbija, a čiji interes zastupa današnja, ajde da ne kažem Srbija, nego vlast. Dakle, uvek ne možete očekivati sve od države. Naravno, Nikola Velimirović dolazi iz crkve, koja vekovima radi tu stvar. Ona zna šta radi i zašto radi. Ali ako državu zauzme neko drugi, i ako umjesto da vam izdaje zadatke da branite srpski interes, izdaje zadatke da donosite zakone kojima ćete sprečavati naučno promišljanje srpske istorije pod pretnjom zatvora, poricanje, genocida i slične stvari, onda vi vidite da je pitanje šta se događa. Dakle, ako imate nešto što tada je to bila država, ili crkva, ili nešto što vodi stvar, ili ako imate s druge strane ono što je danas jednu izbušenost nečega što su krovne institucije, bila to država, crkva, akademija nauka i tako dalje, onda vi vidite zašto su ti ljudi anonimni, koje pominje otac Ljubomir, koji su anonimni, nepoznati i ne mogu da isplivu na površinu. Dakle, ta stvar mora da bude jasna.